muraho neza, turabakunda nkeka ko namwe mudukunda, nimudukande subscribe. Ibi ni Ibiro TV. Perezida Kagame yaganiriye n'umuyobozi wa LG, hano ko yamwakiraga. Ni rwa rugendo niya nzira His Excellency Paul Kagame akomeje kugira ububanyi n'imibanirane, ubushuti, ubuvandimwe n'abayobozi bakomeye b'ibigo by'ubucuruzi bitandukanye, abayobozi, abaperezida batandukanye n'ibindi byamamare mu bice bitandukanye. Ni muri urwo rwego yakiriye akanaganira n'umuyobozi wa LG. Perezida Paul Kagame yakiriye mu biro bye itsinda riturutse mu kigo cy'ikoranabuhanga LG Corporation cyo muri Korea y'Epfo, riyobowe n'umuyobozi w'icyo kigo Kwangu Moko. Baganira ku bikoranire n'ubufatanye n'u Rwanda mu nzego zitandukanye. Ibiganiro bagiranye byibanze ku mahirwe y'ubucuruzi n'ubufatanye bushoboka hagati y'icyo gihugu n'u Rwanda mu nzego zirimo uburezi, ikoranabuhanga n'ibindi. LG Corporation ni ikigo kizobereye mu bijyanye n'ikoranabuhanga, bikoresho nka televiziyo, telefone, ibyuma bikonjesha, ibyuma byifashishwa mu ikorwa ry'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi. Iki kigo gifite n'ishami rizwi nka Vehicle Component Solution, rikora ibyuma byifashishwa n'ibinyabiziga ndetse n'indege. Umwaka ushize LG yatangaje ko Afurika y'Iburasirazuba ari isoko ritanga icyizere ku bigo by'ishoramari kubera urubyiruko rwinshi, iterambere ry'imijyi, abaturage benshi bagenda bava mu cyiciro cy'ubukene, ibikorwa remezo bigezweho n'ibindi. LG ni ikigo gifite ibicuruzwa by'ikoranabuhanga biboneka hirya no hino ku isi. Gifite abakozi basaga 75,000. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 iyi sosiyete yacuruje ibicuruzwa bya miliyaridi 66.8 by'amadolari y'Amerika. Uyu muyobozi agiriye uruzinduko mu Rwanda nyuma y'uko LG imaze iminsi itangaje ko iteganya kwagurira ibikorwa byayo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Kugeza ubu iki kigo cyafunguye ibikorwa muri Kenya, Tanzania, Ethiopia ndetse na Sudani. Ni muri uko rwego LG n'ubuyobozi bwayo nyirizina baje mu Rwanda bakaganira na His Excellency Paul Kagame. Twarangiye kubyumva ko batatse muri Afurika y'Iburasirazuba, mu Rwanda twe dusigaye. LG udatunze igikoresho cya LG, utagikozeho cyangwa se utarabonye gifite, yaba ari ikibazo gikomeye. Gusa ni ukwenda waba utarabyitayeho, televiziyo nyinshi waciyeho LG, telefone nyinshi wabonye cyangwa se watunze ni LG. Nyuma yo kubona isoko rinini kandi rigari muri Afurika y'Iburasirazuba, batangiye bakorana n'ibihugu duturanye. Wabyumvisha ibihugu byo muri East African bakoranye. U Rwanda nk'igihugu kirimo kizamuka mu iterambere, biratanga isura se cyangwa biratanga rinye ko baratangira gukorana. Nibyo niko bimeze. Viziyo n'uruzinduko
ibiganiro birerekeza ku mikoranire n'u Rwanda. Ngayo nguko turacyabaha ibindi bazababwira. Ni Ibirori TV, mwakoze cyane muri rwa rukundo, nimudukandira subscribe.